дуруд азизон ва шунавандагони фаъоли мавҷи садои осиё ва ихлосмандону интизорони барномаи гуфтугӯи вижа бо доктор Кабирзода ва банда Амирзода. шунавандагони азиз, ин барнома ҳар чаҳоршанбе дар қисмати дуюми рӯз дар мавзӯъҳои доғ ва мухталиф бо мутахассиси тибби шарқ баргузор мегардад. тасмими мо ин аст ки дар ин нашри барнома дар мавзӯи дониш ҳарф бизанем. дар бобати дониш бузургон ва нобиғаҳои олам, хосатан нобиғаҳои миллати мо таъкидҳои пай дар пай доранд ва барои ҳар як соҳибхирад ва инсони дурбин маълум аст ки дирӯз, имрӯз ва фардо арзиши инсоният вобаста ба дониши ӯ буд ва мебошад. ҳадаф аз роҳандозии ин мавзӯъ ин аст ки то тавониста бошем диди шунавандагонамонро ба ин самти ҳаёт ва муҳими зиндагӣ тағйир бидиҳем. доктор, хуш омадед. саломат бошед. ва дар оғоз мехостем як шарҳи умумӣ ва як шарҳи содатари дониш бошад ки худи дониш чист. албатта ин аст феъли донистан. дон яъне ки доне ки кишт мекунад ва он ҳосил медиҳад ва ин на танҳо дар зироат балки дар олами иттилоот ҳам як дониш метавонад ки чанд донишҳои дигар мева орад, бор орад. яъне ки фаҳмидан, дарк кардан ва ошно шудан ҳам ба ҷаҳони ботинии худ ва ҳам ба олами беруна. ва донише ки ҳоло мо дар замони ҳозира мегӯем донистани ҷамъият, табиат ва албатта худ. хуб, ташаккур мекунем аз шумо ва мехостам ҳамин ҷо ба унвони дуввумин пурсиш ин бошад ки кадом донишҳо ба таври ирсӣ ба инсоният мерос дода мешавад? албатта мо медонем ки баъзе донишҳое ҳастанд ки мо онҳоро донишҳои ғаризавӣ мегӯем, инстинктивӣ. масалан дар олами ҳайвон мо мебинем ки ҳайвонот лона сохтан, нигоҳубин, бисёр чизҳое ки дар ботини ӯ барномарезӣ шудаанд, бо онҳо ҳамин тавр буданд, миллионҳо сол ҳамин хел омаданд ва фақат андаке вобаста аз шароит иваз шуданд. инҳо донишҳои инстинктивӣ ғаризавӣ ҳастанд ки дар ниҳоди ҳамон гӯем ки ҳайвонот дида мешавад. вале дониш дар табиати инсон кушода аст, саркушод ҳаст. ин аз он иборае аст ки худованд дар китоби лавҳи маҳфузи худ ба қалами худ фармон дод ки бинавис илми ман ба халқи ман то рӯзи қиёмат. то он рӯзе ки ҳастӣ ҳаст, инсон аз ин илми худованди истифода мебарад ва кашф мекунад. ва бинед инсон ба оҳан ҷон дод, ба чӯб ҷон дод, ба дигар чизҳо. ман идоракунии ҳатто як зарраи хурдтаринеро ки монро мавҷ мегӯем имрӯз идора мекунад, бо воситаи ин мавҷ бинандагони гиромӣ мо мешунаванд моро ва мебинанд моро. ва аз ҳамин лиҳоз аст ки донишҳое ҳастанд ки дар ниҳоди инсон ҳамчун замина меоянд. масалан гӯем ки донаи гандум бирояд. аз донишҳое ки ирсӣ меоянд, масалан агар як чанд насл як корро кунад, баъзе иттилоотҳо, баъзе малакаҳо, баъзе таҷрибаҳо дар он насле ки чунин корро мекунад меоянд. барои мо дар гурӯҳе аз одамоне мебинем ки аз авлод ба авлод як корро мекунанд. мутрибон, устоҳо, олимон, гӯем паҳлавонон. яъне ки мо мебинем ки дар ниҳоди онҳо яъне ки ин чиз замина гузошта мешавад. ҳаҷми донишро худо муайян мекунад. ҳаҷмашро, яъне абьём, ҳаҷме ки иттилооте ки терабайт ё ки масалан мегабайте ки маъинаи сар мебарад. вале пур кардани он аз муаллимон аст. муаллимон ҳамон ҳаҷмро аз донишҳо пур мекунанд, ҷамъият онро пур мекунад. барои ҳамин ин камтар гӯем барои инсон камтар гӯем як чизи нисбӣ аст. инсон қати гурго бошад гург мешавад, қати дуздо бошад дузд мешавад, қати олимо бошад олим мешавад. барои ин вобаста аз он аст ки дар майнаи сари ӯ чӣ барномарезиҳое мешавад.
ташаккур мекунем аз шумо ва мехостам инҷо бипурсам ки дар самти фарзандони оқилу доноро соҳиб шудан то куҷо нақш мебозад интихоби ҳамсар, чун он ҳам шояд каме иртибот дорад боз ба ҳамун ба шакли ирсӣ додани баъзе аз донишҳо. Ва куҷое шунида будам ки баъзе аз миллатҳои ҳушёр дар дунё зиёд сай мекунанд ки ҳамсарони хешро аз наслҳое интихоб бикунанд ки ҳам зирактар ҳастанд ва ҳам чанд пуш дуртар ҳастанд, хунашон дуртар ҳаст ва ин гӯё таъсир мерасонида бошад барои як миллати ҳушёру ҳушмандтар доштан. чун таҷриба аст, албатта дар халқҳои ҷаҳон мо мебинем, вале мо аз фалсафаи гап сар мекунем ки худовандам дар Қуръон мегӯяд ки занҳои шумо кишзори шумо ҳастанд. яъне ки дон дар кадом замин меафтад вобастагӣ дорад. яъне ки замин шӯра бошад, замин санглох бошад, замин ҳосилхез бошад, замин камҳосил ва яъне камҳосилдиҳанда бошад. албатта инро мо агар ба фалсафаи имрӯза агар баргардонем мебинем ки масалан зани солим, зане ки ҳаматарафа гӯем ки ҳиссияташ хуб аст, саломатиаш нақс аст, аммо элементҳо дар ӯ мерасанд, албатта фарзанд солимтар мебиёяд. ва албатта мо мебинем зане ки боз доно бошад, чун фарзандро ки маълими аввали фарзанд масалан модар аст, албатта ӯро омӯзиш метиҳад, ангезаҳое ки дар майнаи сари ӯ ҳастанро бедор мекунад. ва албатта боз гӯем ки ирсиятам дасти азиме дорад дар инкишофи фарзандон. масалан баъзан мо мебинем падару модари нақс ҳастанд, вале як фарзанде пайдо мешавад ки аз ҳисоби зуҳуротҳои генӣ дар он як чизҳое зуҳур мекунанд ки умуман интизор набуданд. худи саъдӣ ҳам рӯбарӯ шуда буд ки оқибат гургзода гург шавад, ҳарчанд ки ба одами бузург шавад. ё ки дар илми тибби равоншиносӣ имрӯза мегӯям психопатия, ҷоҳилият. яъне як тарбияҳое ҳастанд ки сабаби масалан ба вуқӯъ ба гӯем ки инкишоф додани он генҳое мешаванд ки шояд ин ё он омилҳои дигаре аст ки ҳанӯз ба илм маълум нестанд, сабаби пайдо шудани ҷаҳолату ҷоҳилият дар онҳо мешавад. вале мо медонем ки ин ҳамагӣ чанд фоизи ночизеро ташкил медиҳад. вале дар масъалаи он ки чаро гӯем ки баъзе халқҳое ҳастанд ки аз дигар миллатҳо гӯем ки ҳамсар мегиранд, ё ки интихоби ҳамсарро аз дигар ноҳияҳо мегиранд, масалан худи дар шароити Тоҷикистон. як тасаввур кунед, биёед мо як диди оқилона мекунем. гӯем ки падар агар аз ҷое бошад ки ноҳияе ки дар он ҷо фарҳанги хосаи худро дорад, ҳарчанд ки Тоҷикистони мо гӯем ки як ҷумҳурии хеле хубу, ҳарчанд ки нисбатан ба дигар давлат хурд ҳам бошад, вале мебинем ки ҳар як гӯшаи он як фарҳанги умумӣ доранд, вале фарҳангҳои ҷузъвӣ хосаи худро доранд. акун тасаввур кунед ки як ноҳия гӯем масалан ноҳияи Дарвоз ва гӯем ноҳияи Турсунзода, дар ин ҷо як умумияти фарҳанги инсонӣ ҳаст, вале дар ҷузъвият аз якдигар гӯем ки фарқ доранд. чи дар лаҳҷао, чи дар шисту хиз, дар баъзе расму русумҳо, дар гену, дар гӯем ки имконоти зинда мондану қудрату гӯем баъзе чизҳое ҳастанд ки як гӯем ки албатта фарқият аст. ва вақте ки аз ин ду ноҳия гӯем ки ё зан ё мард оила барпо мекунанд, фарзанди онҳо мо генро ба назар намегирем, фақат аз ҳисоби дар худ тарбия кардани ду фарҳанги ду макон бузургтар мешавад. одаме ки ба як фарҳанг зиндагӣ мекунад با آدمی که با فرهنگی غنی‌تر با دو فرهنگ زندگی میکنند و البته در این مسئله این فرزندی که از اینها یعنی که با وجود میآید با دنیا میآید صاحب دو فرهنگ است و البته در قیاس نسبت به آدمی که با یک فرهنگ است بزرگتر است. دو دانش رو میگیرد، دانش ارثیت ها، دو فرهنگ رو میگیرد
و از دو نفره که دیدی گوناگون دارن به زندگی تربیه میگیرد و دو خویش و تباری دارد که خیلی بهترین گن های آنها رو از آنها میگیرد، چون که در ژنتیک ارثیت شناسی چنین است که همه وقت بهترین گن ها ظهور میکنند. در خویش تباری نزدیک بدترین گن ها ظهور میکنند. برای همین قانون از در تاجیکستان که خویش تباری نزدیک یک دیگر اینه که عائله برپا نکنند، چون که امکاناتی ظاهر شدن، امکاناتی پیدا شدن گن های کسلی آور در خویش تباری نزدیک که بیشتر است. تشکر میکنیم از شما. و چیز دیگر در از روی تجربه روزمره زندگی هم اگر بینگریم، هر نفره که مثلا حتی از دو ملت اومیخته مثلا همسر و شوهر شدند، فرزندان اونها همگی از حساب شکلا هم خیلی هم زیبا و بوتابی افته، یعنی خیلی هم فرق میکند. اکنون در مسئله اون به شکل ارثی و به شکل میراثی دادن دانش‌ها شما اینجا اشاره کردید. شنوندگان و بینندگان عزیز، خاطر رسان می‌شوم که برنامه گفتگوی ویژه است روی موج صدای اوسیو که همین لحظه ها به طور مستقیم شما از موج صدای اوسیو میشنوید و در برنامه دکتر محمود کبیرزاده متخصص طب شرق و روانشفا دعوت شدند. موضوع امروزه ما در بابت دانش است. در بابت دانش ما اینجا گفتگو داریم و شما نیز اگر پرسش دارید میتوانید که سوالهای خویش را همگی پیامک بکنید طریق رقم های 934044184 9444184 اینچنین رقم های وایبر و واتساپ و ایموی ما 939 59 03 25. خب اینجا سوال دیگر است. هستند افرادی که برای تقویت بخشیدن دانش‌هایشان مشکلات خاطره دارند، چه توصیه داده می شود که بچه این افراد که چی کنند که مثلا خاطره هایشان تا کمکشان بکند برای از خود کردن یا موفق تر شدن در راه از خود کردن دانش ها؟ مثلا در مسئله های تربیه شاگردان رو، فرزندان رو، یکی از پونکت های اون این مشق خاطره است. وقتی که یک شاگرد رو نصیحت میکنیم یا که فرزند رو یا که یکی از کسانی که از ما دانش میخواد بگیرد، ما میگویم که در برابر مشق بدن، در برابر ورزش روان، در برابر تربیت احساسات های مثبت، فکرهای خوب، باز خاطره خود رو مشق بده. یعنی هر روز چیزی رو ازیاد کن، خاطره رو مشق دادن نکن. خاطره چند نمود است. خاطره پیش نظر است، ویزوالی، و خاطره گویم که دانشی است. خاطره که ما اون رو گویم که با سخن میگویم، خاطره که جمع اطلاعات میگویم یا که وربالی میگویم. برای همین خاطره رو مشق دادن دکار. این یک مسئله. دویم غذاهایی هستند که گردش خون رو در معده نقض میکنن، از آن جمله خاطره رو خوب میکنن. این البته اون امینوکیسلات‌هایی هستند که مخصوص برای معده سر هستند و بسیاری میدونند. یکی از اونها مثلا با شکل دارو هست، امینالون یا که پیراتسیتام. اینا غذا هستند. اینا بهترین غذا. گلیسین. اینا غذاهایی هستند که معده سر رو در استعمال آنها فعالیت کارش رو خوبتر میکنن. بس البته باز این اون است که میتوانند خودشون رفته بگیرن، مثلا پیراتسیتام، امینالون و دیگر امینوکیسلات‌ها در بعضی مملکت ها در خوراک ها که در مغازه ها فروخته میشود داده میشود. ولی باز هست مخصوص کارهایی که باز متخصصان ساحه عصب میدونن که غذاهایی هستن که میتونن خاطره رو خوب کنن در نتیجه است. از این لحاظ مشقی یعنی که خاطره کردن لازم است و دویم غذاهای خوردن لازم است که خاطره رو بقوت میکنن. منتگذاریم از شما و همینجا که این سوال باید شاید قبلتر میبود خوبتر میشد، پرسیدنی هستم که چند نوع دانش میشد یا از چند وسیله انسان میتواند که از چند وسیله معمول میتواند که دانش بگیرد انسان؟ البته دانش ها زیاد هستند، واسطه هایی که انسان دانش میگیرد، چون که بزرگان ما گفتن دانش اندر دل چراغ روشن است و از همه بعد برتر این تو جوشن است. یا که توانا بود هر کی دانا بود. دانش یعنی که همین دنیا برای آدم نادان ترس و هراس تاریک هست
وقتی که انسان اطرافش میفهمد، آسمان میفهمد، زمین میفهمد، آدم را میفهمد، جمعیت میفهمد، یعنی آنها را شرح دادن میتواند، برای همین دنیا با او آشنا میشود. نه که ترس و هراس ناراحتی های او گم میشود. ولی اون چیزی که شما گفتید که چند نمود دانش هست، دانش رو 7 نمود واسطه دانش میگیرن، ولی در علم حاضر زمان 3 تا اون رو قبول کردن. این دانشی حسی است. انسان با واسطه تجربه، با واسطه کردن، با واسطه حسیات خود مثلا دانش میگیرد. این مثلا ما فرزند خودم میبریم، یک کار میکنیم و هم کردن میگیرد، حس میکند و با واسطه حس خود دانش میآموزد. دویم دانش این دانشی دیدن است، با واسطه بینایی، یعنی که میبیند و آن رو از خود میکند که ما در عالم حیوانات میبینیم. حیوانات با دانش وربالی سخنی نیست که مادرشان مثلا شکار میکند و فرزندانی رو میبینند و چون چیز میبینند با دیدن است. و سوم دانش عقلی است، وقتی که گوش میکند و میفهمد. این مرکزی ورنیکنام دارد در معینه سر که در حیوانات نیست. برای مثال ما میبینیم کودک رو میگوییم که این آتش است و این آتش میسوزاند، نمیفهمد، کودک دست میکند میسوزد، این دانش است. دویم کودک میبیند که یک کسی دیگر دست کرد سوخت، این دانش است. و کودک کلانتر میشد، ما میفهمانیم خاصیت آتش را. و چون خاصیت آتش را فهمید، از حساب دانش های شیمیا و بیولوژی و فیزیک و دیگر دانش ها، این دانش را میگیرد و خاصیت آتش را به واسطه عقل خود میفهمد. برای همین حس کردن، دیدن و فهمیدن، 3 نمود دانش آدم‌ها دنیا رو میفهمند. منتگذاریم از شما. چیز دیگر آیا برای فرزند آدم هست دانش‌های نادرکاری یا زیادتی؟ البته ما هنوز اساسگذاری طب معانی کلاسیکی تاجیک ابوبکر الرازی گفته بود، علم به حاصل که فکرهای به حاصل. حالا هم ما میبینیم که مثلا من یک کتاب فروش رو دیدم. وقتی که من کتاب فروش رو دیدم و یک رژیسور یک تئاتر رو دیدم، وقتی که اونم و یک آدمی که تکنولوژی حاضر رو میفروخته، سوداگری رو دیدم. سوداگری که تکنولوژی حاضر رو میفروخت از تجارت خود راضی بود، ولی کسی که کتاب میفروخت از فروشنده کتاب، از کتاب فروشی خود راضی نبود و میگفت مردم کتاب نمیخوانند. ولی من گفتم مردم کتاب میخوانند. یعنی که نگاه کنید، هر کس تلفن داره، در تلفن با واسطه کتاب‌های الکترونی میخواند، کسب خود رو میآموزد، دانش ویژوالی ویدیویی میگیرد. و چرا این کتاب‌های تو برای کتاب‌های خودت کتاب‌های کلاسیکی هستند. یعنی که حاضر کسانی که کتاب میخوانند چیزهایی رو میخوانند که برای آنها حاضر فایده آور است. وقتی که زندگی آنها خوب شد، به زینه دیگری معرفت گذاشتن، آنها کتاب‌های حافظ، سعدی، رودکی اینها رو میخوانند، هرچند که آنها در برنامه‌های مکتبی باید آموخته شوند، چون که آشنایی کردن در کار با عالم معنوی، با عالم دیگر طلبگان را. انا از همین حساب اگر حاضر خودت کتاب‌های بیاری که چی طور فرزند رو تربیت کرد، چی طور کار خود تجارت رو پیش برد، چی طور کارهای دیگر رو کرد، شاید این کتاب‌ها رو خرند. یا که رئیسور شکایت کرد که چرا مردم به تئاتر ما نمیروند. من در تئاتر، شاید در تئاتر خودت آن صحنه‌های گذاشته میشن که به زمان حاضر جوابو نیستن. همون سلا و جیلک با واسطه دیگر چیزهایی که میخواید کلاسیک، با واسطه چیزهای کلاسیکی آدم معاصر رو دعوت کرد، شاید این چیز رو قبول نمیکنند. و هست آدمانی که کلاسیک رو نظم، اینها کسانی که زندگی که خوب دارن و تئاتر برای کسانی هستن که به معنی هستن. ولی تئاتر اون وقت رفتن میشود که اگر او جوابگوی زمان حاضر باشد. یعنی من گفتم مثال، چرا یکی از اکتورها رو تماشابین از زال برآمده او رو لطوکوب کرد در صحنه، چون که اون صحنه را بازدید که به زمان حاضره بود و معاصر بود و در نتیجه مثلا عذاب کشیدن دختر که در اویله میزند و این هم دخترش که در توی کرده بود و در اویله عذاب داشت
یعنی داده شد به اون چیز گزارش کرد به اون حالیت و برآمد و او رو اکتیار رو لطکوب کرد. چرا که اون معاصر بود، به زمان حاضره جوابگو بود. یعنی تئاتر هم باید چیزهایی داشته باشد که به زمان حاضره معاصر باشد و تئاتر کلاسیکی کسایی میروند که در زمینه معنویات هستند. از این لحاظ دانش‌هایی هستند که حالا زندگی ما خودت آسان میکنن. مثلا برنامه ما برنامه است که مسئله های مبرم، مسئله های اکتوالی حاضره رو حل میکنیم. مثلا حاضر چرا ما بگوییم که ای بیننده گرامی، ای شنونده عزیز، دانش برای چی؟ به خودت و به فرزندان خودت لازم است. یعنی امروز میخواهی که فرزند دانش بگیرد که زندگیش رو برد. یعنی که من فکر میکند مکتب رفته است، معلم درس دادستند، کتاب خریده است، لیکن خودش اشتراک نمیکند. وقتی خودش امروز اشتراک میکند در دانشگاه، چرا اشتراک میکند؟ چون که میداند که اگر فردا فرزند او بی سواد ماند نانش یافتن نمیتواند و مجبور است باز رفته کارهای سیاه را در دیگر دولت ها کند. و امروز اگر صاحب دانش شود، دانش سبب بیان میشود که دنیا رو میشناسد، مناسبتش در جامعه درست میشد و کسب را از خود میکند. و این موجب رزق روزی، سبب رزق روزی برای او میشد. همین پدر و مادر که فهمیدن امروز دو میکنند که فرزند آنها دانش آموزد و در دست کدام معلم میزند و معلمانی که درس میتیند طلبگان رو بدون اگر طلبه او با سواد شد، صاحب وظیفه شد، به او کمک میکند. مثلا ما معلم پیش ما میبینیم، معلمایی که ما را درس دادن، ما آنها رو کمک میکنیم و ما آنها رو احترام میکنیم. ولی طلبه‌ای که این چیز از دستش نمیاد کمک کردن نمیتونه. یعنی دانش یک چیزی مهم است و دانش هم علم هم امروز اگر ضرورت اون نباشد سبب مشکل، سبب بیهوده پر کردن سر انسان از اطلاعات های نالازمی میشد. وقتی که سر معینه از دانش های بیهوده پر کی شد، ببینید بعضی آدم‌ها خاطی صحبت میکنیم، از تاریخ گپ میزنن، از ادبیات گپ میزنن، از بسیار فرهنگ‌های علمی دیگر گپ میزنن، ولی چون به زندگی او نگاه میکنیم زندگی او خیلی پست است. سببش او دانش‌هایی دارد که زندگی او را آسان نمیکنند. او دانش‌های به خود جمع کرده است که امروز طلبات ندارند، طلبگار ندارند. این دانش‌ها خوب هستند ولی امروز اول دانشی را باید آموخت که موجب سبب بهبودی زندگی مردم شود و چون زندگی خوبتر شد بعد آموختن دانش‌های دیگر بپردازند. آن وقت این سبب راحتی عقل و روانی مردم میشن. ولی اول دانش‌های اقتصادی، دانش‌های اجتماعی، دانش‌هایی هستند که امروز سطح زندگی مردم رو دیگر میکنه. تشکر از شما. همینجا یک سوال دیگر میشد و بعداً باز سوال رو از همون زینه اوله ادامه میدیم، چون اینجا سخن در بابت دانش‌های نودرکار یا زیادتی رفت و شما هم بسیار یک تمثیل‌های خوب کردید. اینجا میخواستم بپرسم که مثلا در بعضی از کشورها سیستم آموزش چنین است که اگر من انجینر میشم باید که دانش‌های رو بیاموزم که در ساحه انجینری برای من مهندسی برای من کمک میکند. اگر دکتر هستم باید که حتما همون اختصاص‌های و فن‌های رو بیاموزم. اما در سیستم ما عمومی است تا حاضر، اگرچه شاید در بعضی از مؤسسه‌های تعلیمی همون در بعضی از مؤسسه‌های تعلیمی پیشرفته همون شاید که تغییرات باشد، اما در عموم سیستم همین عمومی است. مثلا طبیب باید متماتیکا بخواند، طبیب باید نمیدونم تاریخ بخواند. یعنی همین شکل معارف، همین شکل سیستم معارف برای آماده کردن کادرهای جوابگو به استاندارد امروزه جوابگو هست یا باید که کم تغییرات بشد و همون دانش‌های نودرکاری که شما گفتید باید به همه اختصاصات داده نشود؟ مثلا ما با مکتب ها اصلا میبینیم مکتب تحصیلات عمومی میگویند و زینه اول آموزش مکتب چنین است و این درست است. یعنی که در عموم باید طلبه به همه چیز آشنا شود، اندک طبیعت رو بداند، عالم حیوانات رو بداند، عالم رستنی ها بotanica رو بداند، تاریخ رو بداند، حساب کتاب رو بداند، فیزیک رو بداند. در عموم این لازم است و البته در عموم وقتی که این لازم است ما باید یک چیز رو درک کنیم، یک چیز بفهمیم که اگر ما از خوردی با طلبگان
он самтиро бидиҳем ки он самти мисол як танг аст, сабаби тангназарии мардум мешавад, сабаби тангназарии талаба мешавад, дигар чизҳоро дарк намекунад. Вале як чиз аст, чун ба зинаи дуюм меравад, омӯзиши касбӣ мегӯянд ки омӯзиши таҳсилотҳои марказҳои омӯзиши касбӣ, он ҷо касб ёд мегирад. дар мактаб ин системае ки ҳозир ҳаст дуруст аст, вале аз тарафи ҷомеа нодуруст истифода бурда мешавад мутаассифона. масалан талаба то пешин ё ки баъди пешин то бегоҳ дар мактаб мегузаронад вақти худро. талаба бояд аз субҳ то шом дар мактаб бошад. ва чӣ кор кунад баъди шом? баъди шом он кружокҳо, он гӯем ки самтҳои дигари омӯзишии зиёдатие ки дар мактабҳо аст, бояд онҳоро гузарад. ва ин вобаста аст аз он гӯем ки мақсаде ки нияте ки талаба дорад. масалан мехоҳад дар оянда духтур шавад, баъди дарси умумӣ рафта масалан химияро мехонад, физикаро мехонад, дигар дарсҳоро зиёдатӣ рафта меомӯзад дар назди муаллим. ва ин аз тарафи ё падару модар гӯем ки маблағ гузорӣ карда мешавад, ё ки аз тарафи мактаб ин чиз роҳандозӣ мешавад. агар вай инженер шавад, чаро не ки вай нақшакашӣ, геометрия ва дигар илмҳои дақиқро наомӯзад. яъне баъди гӯем ки дарсҳои иловагӣ мешаванд. агар мехоҳад ки варзишгар шавад, вай метавонад ки аз муаллими тарбияи ҷисмонӣ ё ки дар натиҷаи шартнома бастани мактаб ё ин ки худи падару модар фарзанди худро ба омӯзиши забонҳо ё ки ба машқ кардан, яъне ки ба дигар самтҳо равона месояд. ана агар тамоми падару модар бинад ки ҳоло фарзанди ӯ чӣ кор карда истодааст баъди дарс, ана ҳамин вақтро пур кунад, он талаба дар оянда соҳиби касб ва соҳиби нону соҳиби обрӯ, соҳиби макони худ дар ҷамъият мешавад. ва ташаккур нагуфта намонад ки аз ҳама муҳимаш ин ки ҳисоб карда шавад ки дар як шабонарӯз чанд соаташ барномарезӣ нашудааст бекор сарф мешавад. хуб, ташаккур мекунем аз шумо шунавандагони азиз. хотиррасон мешавем ки барномаи гуфтугӯи виҷа ҳар ҳафта рӯзҳои чоршанбе аз тариқи мавҷи садои осиё дар қисмати дуввуми рӯз бо мутахассиси тибби шарқ ва равоншифо доктор Кабирзода роҳандозӣ шудааст ва рӯзҳои ҷумъа ва якшанбе бошад шакли телевизионии ин барнома аз тариқи телевизиони Регар соатҳои 20 пахш хоҳад шуд дар мавзӯи мубрам ва доғ. шумо низ агар аз диди шумо кадом як мавзӯъ барои шумо бисёр муҳим ва муфид аст, метавонед ки мавзӯъоти хешро низ ба унвони мо бифиристед ва мо ҳатман ки дар мавзӯъоти пешниҳод кардаи шумо низ суҳбат хоҳем кард. хуб, муҳтарам доктор, акнун биед мо ба ҳамун замоне ки як тифл ё як падару модар мехоҳанд ё сай мекунанд